محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندور أطائر المنطار يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورما سكين أم بعد من الله سبحانه وتعالى تبارك ماي كسلك على ربك صلى الله عليه وسلم كشي أن نعمة شاما به الله سبحانه وتعالى فعلى كوكا على ربنا بوناوكا أنا كصحابوكا على كوكا على كما على كوكا على رب صلى الله عليه وسلم يا رب بركة كما نامور ولا مفولدي السلام شاما أنا مسماما إخوان المسلمين بل السلام هذه هي الجلسة التاسعة نندي سكي كونوندوناي انتصبت لكم فيها فوق المنبر ذكر سكينا منبر سانفي أوي مدكو نين أفه أكان دمني دكو يا ربي سكين على كدمنا هيرلا على كدتاني هيرلا ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل أم كرت مسدلي أكان بسبب ما أنغا فوتا أنغا كتاب جليلا. وقبل الخوض في الدرس أشكر كافة المشاركين والمشرفين عليها والمشرفين على هذا العمل خصوصا الذين شهدوا حتى كلموني ونصحوا لي هاتفيا وفما بفمي كان لنا السلام يانا نغدو أنغا ولادلا أمي بركة دك السلام فربا جما كليه السلام منونو يه ونيشي نمباراي ما كباراي كافلا ني بونيا ني ni kolosili nye alhamdulillah rabbil alamin bara mbene umana jara uye lobana ku cesri ka wuli ka jo ayo ka konanje ka utaka ne sekere ayo uye femi va mubarayna ko jirana ka nyini ve angan cesri ni barayna aka seka to sena ambo jama kulu foku wala nyuma don ku barkada munu nyam wele telefon na munu nyu jija nenu saraka min nyona abeni ce belje ni baraji allah kana sarakairala وسيكون الأمر إن شاء الله تعالى كما يرام إن شاء الله تعالى أمي على ديلي أمي الله سبحانه وتعالى ديلي على كان دمه بارني أبينا توسينا أبي كي أكمنا فو أباني نشوكمنا أباني على في على كان دمه أولا السلام عليكم كرفو نغيرا نو بركة نغيرا بس كي كورا كورا ياي أكادون غافو نيانزك لي لخدر كتابو دكا لخدر تكي مامي دكوريان فلا تمنا أولا إن شاء الله تعالى lakhdar bina di ama doni adenga anabal makefe halibi lakhdar tigi baka kitabu donda de la mimbe wele anve ko muqaddima nyebla pma munu na yo faranyonga joko sanama munu na yo lu faranyonga alislamu wi islamaka limane kene yara ni kira islame nyumanye ikat ngay jogo ke chogomina halibi lakhdar tigi be opma wudeka okma alislamu forba jamakulu ayatulo majo yaqulu al muallif rahimahullahu ta'ala alaka getrako أمي على الديلي الله سبحانه وتعالى كهنا لخدر تكني السلام الشبلة جليلة أكو والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي أما أنكرا السلام لخدر تك مكانه مننا كرنجرلينا كبا حرسا كنما نشولا كبا قرآن نشولا أكو كان ينيرو السلام بالكو فيه ما مناني بالكو يرى كي تشسري كي هجلس بقرطو يرى الله نبي ما كونيا akasar yati lama konya allah subhanahu wa ta'ala jati de kama wa radalahu nibi jema fe ka kemma fe akasar ikira fe allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa ya'muru bil urfi nyinne do baluko fe ibaluko yele ko fe wajibi amika iki sedo ya'muru sina sabaralla ka alislamu ya'muru yani bara nyuma keliye amma nahyu amma unkira iki chesri ka alislamu ladi ka bo juguma kelima wa tahrimu al-ghaibatu thumma al-kazibu ma korfo o haram ye balukuka ngalo ndike haram ye balukuka
namimatun kibrun riya'un ujubu namima ya haramu ne do alsama balikuka kibrun yara bunya haramu ya maka riya'u yara jira haramu ya maka ujubu kama yara la haramu ya maka wa sum'atun wa hasadun wal bughdu ma'a ru'yatihi al fadla ala al ghayri imtana' haramu ne do halibi balikuka kokora akaka yara ko menaye haramu baka akaka hashidiye haramu baka akaf samandiya jira aslame nywana ka jira islame nywana kerengraliana ko nekap sane laktarti ko haramu ne do laktarti ge ni joko munu vossisa joko shiata ani sabado aya nyina ave anga hakil sa ko tanyere la alkara baka yamru kuma kawndo qur'an na sup makawndo insha Allah ta'ala dalubino nyejira sisa aslame baliku hakil tu yer la laktarti ka kuma kando ni bi kema fa kafa Allah subhanahu wa ta'ala kama ni bi bamana bana Allah subhanahu wa ta'ala kama assalamu alaykum nga hakil ton kuma ina kosabe anga tle chena tle kera tle sia doy assalamu bi ba assalamu nyona kodo kama komi natsaka lagal yere femono ngunde sassa aku nana sassa o ko de farla nyonga ko de takko ke sebebi foka qur'ane makan bla kofe ko ke sebe foka hatsap makan bla kofe ko ke sebe foka nyina ira kun da kunko nen karsa ande parti politique kelena neben politique toyna karsa ben politique toyna ka ba ana foka se halikata ashudo yorla obugele yima foka se na fora kwa kongo efe mashima puma o choko keledo ishahadatu munu wanana ka bodon bawma cesri bara munu nana ka bodon bawma no ya ayo mazahibu ye islamiyya kono nen karsa te mazhabu kelenye ko ka konya sababu ye nen karsa te wurdi tasira kelenye ko ka kelene konya sababu ye assalamu alaikum bela jele balledo bela jele haram nedo min nyinne do salama fe ni ko konete karsa fe aga soro ni nyini ngara yibi jogo min voila jogo ndebbe alamati be akira ma yato alakama ni ko ngera karsa fe ni nyini ngara ikira fe muna aga soro be min boyda ka fo o jogo min be ben yurdillahu wa rasuluhu abibbe alama abibbe akira ma akuma be fo ko karsa etugura karsa la ikira fe ima ka fe jenna ta gwazan kama ikira fe Allah subhanahu wa ta'ala jati kama nde nyinne do envers l'activité ka ma devla koray nde ako aywa kitab sharhu ba fani don getro do ba fani ko yahrumu bogdo zati andama de yere islaminya zatu ka fle ka konya adanjugo ya kama ko kon haramu ne do karsa ceka jugo de ya ko yanyi karsa kam do farko ka do ko jugo de ya ko yanyi ne haramu yi aywa qala hu al-ghawsul akbaru Abdul Aziz ad-Dabbaghi rahimahullahu ta'ala alka walu getro do kumbe ko Abdul Aziz ad-Dabbaghi wayni zabati ka fa ko mama nga bamana aywa adangu yakama wa yarda kadhalika an akhihi almuslimi an yinedo aywa salama fa ikajje islam nyama aywa ikakafa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ودلوا يا قرآن آية كلمة الله سبحانه وتعالى بفاني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله أيوة على كلام الله سبحانه وتعالى ما كان في المحرم عندهم وكافاني كو إتي ما صار فيو يؤمنون بالله واليوم الآخر ما منو دام الله ودام الله حركولا يوادون من حد الله ورسوله أولو بالله باك مؤمنه كوكو تريه كوكو كانوا يومي ما منون ده ألفه وتاكرفه ولو كانوا أباءهم الناصر أمان نوني وفودي أو بناءهم الناصر أمان نوني وديوندي أو خيانوانهم الناصر أمان نوني وبالمودي أو عشيرتهم الناصر أمان نوني وفسودي أولئك كو جمع كلو كتب في قلوبهم الإيمان كو الله سبحانه وتعالى لمن يصبتي أولود سكونا وأيدهم بروح منه الله بانكو يكوبيا نورا يكبو علي الله سبحانه وتعالى يرو ويدخلهم جنات من تحتها الأنهار قال الله سبحانه وتعالى كالليل دو بالليل دي وتكلا موما كوابو دو على جننا من تحتها الأنهار كونيو بي أيوا أجكور خالدين فيها ودومي مالا رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله سبحانه وتعالى جنا كبو علوما ورضوا عنه أبنا نما من فنك وفنا بيجي كبو الله سبحانه وتعالى ما أولئك حزب الله ما منهم مو كانوا على جاتي كما nuti makano ila garadin dunyawi jema ko kama obike ma fa ala kama no be bayina ala kama ala yolu cientiki ya ku khalas ya ku seno bolo je ko lu de Allah subhanahu wa ta'ala ka jama kuliye ala inna hizballahi humul muflihun ko ala ka jama kulu ko lu de kisiledo assalamu alaikum qur'ana ayan suratul mujadalati la ayam mukan an ayafla mbajirana ko Allah subhanahu wa ta'ala be min don joni be ke ma fa ka fa Allah subhanahu wa ta'ala kama
نبي بانا الله سبحانه وتعالى كما وقال الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هل بيك الاخدرتيك مودلو جوئيه كما يليدو تبارا دمننا وني الاخدرتيك ما دينغلو ان شاء الله تعالى ومن ان تشسري كجو اوبمو كابل لسان الشرح والبيان كدلو دي على قراننا كدلو دي على حديث كنما نسولا كاك ما كوكرما دوندو كا بولو غينغي akana saka yogo hen jiwlice ka jira fiku kalambawla ka jira fiku kalandiwna ka jira mawla mamuno vanata fiku dungo ye ko fiku makan ye aywa hadisa aywa gere de fiku makan ye qur'ana aya gere de alkarabako sallallahu alaihi wasallam wa awsaqu oral imani liman yajru belajele la semendiyale ko de al muwalatu fillahi ka kema fa allah subhanahu wa ta'ala jati kama wal mu'adatu fillahi kabba mana allah subhanahu wa ta'ala kama wal hubbu fillahi ka kema fa allah subhanahu wa ta'ala kama wal bughdu fillahi azza wa jal kabba mana allah subhanahu wa ta'ala kama rawahu tabarani fil kabir imam tabarani yin lakali aka ayu sunna kitabu min nabi wele ko kabiru wa qala aida alakram dawma alakrabako kukura kono mana ata lillahi nim hunu mande woni maminye ma son allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa mana lillahi mamin bana kama do son allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa ahabba lillahi mu'minimi alislami mi nakira ayu aslam nyo do fe allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa abghada lillahi mami na bana madola allah subhanahu wa ta'ala jati kama wa ankaha lillahi mami nakira musodo fe allah subhanahu wa ta'ala jati kama dambe kama aka dine kama aka doni kama faqad istakmala imanuhu ko mami manani ni manake mami njoko ye alkira satama makando ko tikila makal limaniya dafara rawahu ahmad wa tirmizi imam ahmad yen lakali imam tirmizi fana aywa akorfo lakali afterti ka pmo halibi aba jirana ko wajibele do balukuka akake yamaru kebaye aywa ka mo nyishi nyumama akake ladili kebaye ka mo ladika ba jukumama ni makan afarda ledo aywa don sida mo ko makana ko yamaru keli ka salamo yamaru yani nyumaye ko ladika ba jukumama don sida mo ko makana ko fardu kifayatu do wasa farda dalla alayhi alkitab was sunnah wal ijma'u qur'ani aywa nanana ay alkira sallallahu ka sunna nanana ay don bo ko benga nanana ay wa an yakuna al-amru nga nyinne do yamaru al-salama baliku ni bake akake bi hikmatin akake ni kodonye wa rafaqi akake ni hinay ala maratiba thalatha akasoro akira aywa daraja sabaka alkira sallallahu ko jo yoromina kana aywa iseta kana parata alkira banye ni yo kay ba belejele ci alkira sallallahu nyefela mamu sorat saka soro opmadda alkira sallallahu ka dayorola alkira sallallahu barada hakemina ijije ka day o daraja sabay munyi ha anto ayira bil yadi ni bi mayya maruya aywa ni ko toliye ye fin de islam nyoafe fami nani kemanga anyi nedo ife ni sebi ye ki ya don ki bi se ka yelema ni bole ki bolo do okoyina ka aywa islam nyoy mvara ala in kana lahu basatun ala dhalika nasr la ofanga bila wa yada fana nakira ati wolo fitnena ati wolo tora werela fa in lam yastati fa bil lisani ni yada ko setiye ni ki bo kewbita wolo toro dola ni ki bo kewbita wolo fitne dola opma nyine do ife ka pmafe ni bonye ni karama yi ni hinene fo ka famu ka donga fo ibale de o pma be kebe zikri wal wa'zi ka hagli jing alala ka hagli jing akirala ka pma ka nyuma voye mi ba de su ko makaya fo be mina aka dabla nga tikenin nanni atikeni dogoyali atikeni lagoshili assalamu ayto anga ke aywa famu bawye ayto anga ke aywa kodon bawye anga donga fo ko na assalamu sigila ke bi mo wele kata allah subhanahu wa ta'ala ma kani yere kun fle sigira alaka jomba min sigina nanoy alaka bay adonga fo ko halla sorre ko dogo alabul allah subhanahu wa ta'ala ibunyi basabi sigira mo la samande sigiro la o kuma kana mani ni dungoy ble kana mani dusu ble kana mani ikkelenda ble kel ladriye yemmi qur'anun nasula yemmi harsa kalman nasula yemmi me dona bo fe mani oyi min bena ema o dama de ci assalamu o mbe ko labi atongo boala aytonga hamika ke muhuru mande mbe kanani muhuru mande bebe do aljina tugodi muhuru mande beleje lebi gaslami nyuma tugodi aytonga hamika ke oyi ni nyi aywa daraja fulanayi daraja sabanana laba anyi nedo ife ni ya donko ni kibi bolo do ala o ka gele o fangatila ka foni dala ne fanay o fanaga gele o fangatila o ma nyinne do ife ika kon idusu kuna ika ajira allah subhanahu wa ta'ala la ni ne balma al-salama de abeka na mbara yiminge setenye ni sebenye mbabo barayna nga sefo itene ngane mbara yimany
ni sera ka dugo kaye o ñini ayo fana ñini bi fe ka dugo kaye ka ñini Allah subhanahu wa ta'ala fe aywa ala ni jonsan man akana ka bon barayna wa yahjur ahli al ma'asi anyinne do mu'mini baligu fe aka sembo aywa ala ko talaw sena ma al azmi ala taghyirihi ka soro idanga ne do ala ni fanga kumbena wal ma ye fanga diya ne ngofe mbis zeko belajele ke kan ven yelama kan nunu mbo aywa ni tabulina ko bla sira nyumaka inda wujudul istita'ati wal maqdura no se soro la domina ala nyinga niyata mboke ni ndaluye lakhdartika pmana ni ndaluye qur'ana ayanna suye Allah subhanahu wa ta'ala ba fani هنا في من ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هنا على كلا يندو فم جمع كل دوك الصر هنا من دونا يدعون إلى الخير بمويلة كتا حرمة ويأمرون بالمعروف بمو يامر يعني نما كلي وينهون عن المنكر وبمولادك بجمع كلمة وأولئك هم المفلحون وجمع كل ده جمع كل كشلي نا الله سبحانه وتعالى كيامردو نا الله سبحانه وتعالى كمكاندو nane vora ñep ma mba dango ja la der tigi pma min wada Allah subhanahu wa ta'ala ka yamardu wa qala alayhi salatu wassalam alkara bako kokora halibi ka jirana ka fala der tigi ni kuma mi voda luba la qur'an nasula wa dalu ba la hadisa kenema nasila alkara ko sallallahu alayhi wasallam ko wallazi nafsi bi yadihi ni hunu mande o mekale aye ni hunu ni marabe masami mbulu la ta'muruna bil ma'rufi aka ke yamaru ke bawiye sebe yarella aywa ka nyeshi nyumama kamo yamar yani nyuma keli wala tan hawna anil munkari aka cesiri sabe yare la kamo ladi ka jukuma ma aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaba wala ma ka siki ka bolo da seka ma shikana ma ladi ka jukuma ma shikana ma yamar yani nyuma ngeliye o kuma bisrunya Allah subhanahu wa ta'ala kan nyangata ci amma thumma tad'unahu fala yusajabu lakum nokera o nyangata nane kofe abina ala deli ka qur'ana kala ga jinka chaya aywa dugo sanmo ngala ka jinka chaya ka dalayul khairatu sol kitabu sanmo ku kala ka jinka chaya ka Allah subhanahu wa ta'ala de ko ala ko torawul ala ta wulibli o basara mongera ala ko fo mo welel kata alama o datukura ala ka ngishama mo welel kata alama mamunu nyeshine do abarama o sebe de ngado de dala asama fo ba jama ko be ka dugo ke uye nu yo sebo dala mo mande be jinga kono o mo kato barayna ni shini keneyay o kato barayna na shinoye anyini be uyeru fe o ko mo wele kata alama ni nogoyaye ko mo wele kata alama ni hinaye ko mo wele kata alama ni kodonye o kecugo nyuma ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan deme ola ni fayda masala bolo bodo al ma'ruf wa bi fo femma ko nyuma mo horsa maka dine kono huwa ma urifa inda al malaikati al kiram qabla an yakhluqa Allah subhanahu wa ta'ala sayyidana adam fo femma ko nyuma o min dona Allah subhanahu wa ta'ala ka melaka fe ka kon adam alayhi salam dalinye wa iblis alayhi la'natullahi ka kon iblis fana yo alaka jonga dangane ka kon afana dalinye femin dona melaka fe abi fode ma kon nyuma thumma lamma khalaqahuma khalaqa al-munkara hina izin pomina na Allah subhanahu wa ta'ala yuflada khalaqa al-munkara hina izin okmasa aywa adam alayhi salam dale ko iblisu dale ko fe Allah subhanahu wa ta'ala nanani aywa kongo yi aywa ko lu da ko lu fara aywa koka okma shaytanu bi mo wele kata kongo ma ala kiraw ke mo karamo wi wala bi mo wele kata nyumama ni mamin dukura kirawla alhamdulillah rabbil alamin otige sira sanma sara o kishira ni mamin dura anni dunga bolo katugo shaytanu na ala kangishi otige bolangol mbora ala kaddo ani shaytanu ce wa qila al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari min furud al kifaya don bo ko miseka ka nyafa miseka ka don bo ko mo wele kata alama ko wasa farda do jama kulu cela fo ma daw ka sore mun mu nyeshi ama no mo soro lay abi be ka ba ma tawka ngane bela jele yi ko do ama apma an Allah subhanahu wa ta'ala bi kele ala ka ngishi oma mo wel kata alama bil yadi wal lisani ka ken buloy ka ken dalane ha ayo oye mamunu ni o kel kaka o mo be adamana mami ni sira o hakema anyine do ife ikoke wa amma bil jinani fa farru aini ngaka mo wele ni dusukun ye kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ko ne fardu aini ko ta fardu kifaya o koray ko bi muhurmande bekere o koray ko belajele be sego ke kada munga ma kelengelen belajele salama salamani dar Allah subhanahu wa ta'ala kelbandi yala idar alkrabaka kirala ala dusukun sanama min dima o dusukun ndey kan nyeshin vaye o dusukun Allah subhanahu wa ta'ala be flel ken o de ala bi mina o dema o dusukun nyeshin nyumama Allah subhanahu wa ta'ala kerekerani o nyine do ife
qalahu alqadi abdulwahab rahimahullahu taala alqadi abdulwahab yeni lakali kana varabasien vara aka alsilamu ayto ngan cesri wati belejele kono ken ngaral ni nyana karamo diw ayto nga wuli ka jo ngan cesri yani koroka an vaw dese yani korona ako kana nga wuli kan cesri kan zejo o senjo nona jango wajulu keraw da'wa kebaw mo welle kata alama kerengeral yana aywa don shido ba baw notali jango o kaseka nokoya wele kebaw unno kana languleya nun lon languleya na balawni mashiba min bala hikaya fitini nana hata kenema na shila ko isa alayhi salamu tilela nabiyullahi isa allah subhanahu wa ta'ala ka hina chama ka aka ko isa alayhi salam kunye da'wa kelade alaka kirado alaka nabi mondo kirawla ulul azmu kirawla ko batiku dodo ko isa alayhi salam de laka teme aywa dugu dola o do duguñ allah subhanahu wa ta'ala kema ka here bake duguñ dugu faledo manvi ka cha nafolo ka cha dugu bi songo abi woyo isa alayhi salam temena dugu ngono ay dugu la halew fle ay wati ke atemena ala nan naka naye isa alayhi salam may aywa wati jamsoro fa sekira kana o dugu keleina anana soro allah subhanahu wa ta'ala ni dugu sigibaw fora nyongo alay halaki jingu dugu ka dugu nima fin belejele sara ka daw yele leto fiye bi do daw fe ka bo fenetru fe isa alayhi salam nani jo dugu tomola kaba ko yara allah subhanahu wa ta'ala ya don kwa jole do dugu tomola kwa kaba ko yara wa kono sirla allah subhanahu wa ta'ala jibril alayhi salam ciyama akibi ta fo isa alayhi salam ye kon alaka ya mardo kwa ka pama dugu mo fe ko kele kun ku ba fay allah subhanahu wa ta'ala halaki kun min ngama ku ba fay isa alayhi salam kulula dugu tomona ko ya qawmu ma balukum ndugu zigi baw akal halaye munyi mundona awni adaba mace dugu cena muso adam sana ma korba mashi masaka ngofo fo nanga kele o nanga kele de yito aka kaburu kono ka foli di isa alayhi salam ko assalamu alaikum ya ruhallahi alaka ni ini nyanguma isa alayhi salam ya ka foli jabi isa ya alade nyininga kele kuna ako isa alayhi salam ma ako ni ndugu ngunye hera dugu ye ala hinanula nga askatu zikrullahi ala ko foli be kodo allah subhanahu wa ta'ala ma fati den ladi den da faladi cheta muso ladi minga de minye ko de kun debe dara ko kun jera ka faranyonga kan ni do nga debe da ko allah subhanahu wa ta'ala yu halaki ko dugu chena muso adem sana ma korba janeme tasma karafe ba kelengele bedda akabru kono isa alayhi salam ko kuma emi mbega ne jabi e kala halaye munyi ko ana gharibun musafiru ko ne na tamezena made ni nana jingi dugu ngono nzengene ngombe nzenga la fiye bo doni ka jimi kan zanga lafiya boya wula fe kaba fina an koranje anya miri sangore de ja halakido halaki jinginanga asabani ma'hum fi dunya nenu jiraka halaki nyobe jena ya wala mi subni ma'hum fil uquba la harata nesse mayola barsaba ala ya sheri nete dugu sigi baye op ma islam dugu beka kinga hakiltunna dugu bekono kala mbaw ka nga soray monu ba fu mawma ayni ngeni kat alay ayni ndabla ni mad alay o ci ko kile fana kono dubbe kono o kakanga ke o de la suraka dono baw ko mamena nen hikaya inzoro la ka ala rabbama suraka dono baw ko idha sha'a fi ardin fasadun wa munkaru bal makay bal mamso ko ni tara dugo dugula sigida o sigida la ni tara sora cheni nyonyeme kongo nyonyeme walisa bi hanahin mata'in wa zajiru wajuli kala tay memba fo moma ay sabali ayna ndabla fa fer wala taqum bi sahati qaryati kika jika bidola jona ikika sabara sevlata kana sige jeen dugo shikono yamutu biha urfu wa yahya al manakiru ala ko fo bis dabide yoromina ni yira sako ke nyobi nyeye ako kada munga muna kima kikata ikani jo fa inna iqaba dhanbi hina khafaihi jurumu ha anyangata nasoro jurumu baka ke dukola ni kenaka kote ya khussu mami baka jurumu nge anyangata bi jing ale deka ala kana cejnya ni jene kala bi jene ka na ba ke dukola ni balaw mi jinga bi jinga kelenga ni surafa minena bi surafa minena dukola o choko keledo ni zobe shu ni ka dukola o choko keledo ngana kira kenaka ngoy na kira bireblay mata fo mama aya dabla ha wa in yazhar na kira kenaka ngoy ya umma man yujawiru ni balaw ni mashiba mina jinge ko allah subhanahu wa ta'ala yoro o be bela jele soro nyonve ne mingo alama ko ne sekundala ala ba fi ma ko pma akeri nyana mo nay mapma aktartika pma dalude ay ni 20 minutes voici ça hadhihi al khaslatu shan'a ni njogo cejugu nunu ako nunu aywa mballe do balkuma ay nyuma mun voilà olu keli nyinne do balku fe apma al-islam chema ana musoma amba donga fo alhamdulillah rabbil alamin aktartika pma min voya ni aywa fewni femono ni dalu sarul qur'an na sula femono ni dalu sarul hadza kenama na sila
o cogo kele fana do ako ko ma korofo ko haramu ye ko ngalondike ko haramu ye ko namimaya fana ko haramu ye o dalli Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kan ala ko qur'an na sura ya ayyuhalladhina amanu mu'minu wa amanu dara ala na dara aywa ne ka kira ka kira yala ashani bo kahira min adhanni aya yoroje ka chaya ka bo jigiyama inna ba'da dhanni ithmu jigiya doye aywa jurumu ye wala tajassasu akana nyon zaga sake aywa saga sake li jumengodo tatabu awratil muslimina bil bahth anha kam muslimu lebu ka tukala ka saga sake Allah subhanahu wa ta'ala baka lajil ke ka bo odema wala yaqtab ba'dukum ba'da adokana do korofo ni Allah subhanahu wa ta'ala ka yamari suratul hujurat la ayatan fla ayul halibi ka lagdati ka kuma kokorma dondo na ko ma korofo haramiya qur'an na suya sabati wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alkarabako kokora kishinne mabe alaka kirama ako atadruna mala ghibatu hun mandone ko awba do ma korofo femiyewa qalu Allah wa rasuluhu a'lamu sahaba mun bakira fa odo oluko alaka kirama ko ala na kira de ba do onda do qala alakra saraku jabi ako dhikruka akhaka bima yakrahu ka fenvo ibalmama femi yira ya do na ya me abi ko yayi wa qala aida alakra ko kokora sallallahu alaihi wasallam kishinne mabama ako iyyakum wala ghibatu num hono mandum ba Allah di ka ba ma korfoma fa innaha ashaddu min az-zina aka gele ka tame jene yaka alaka ngishi amma wa fi riwayati anana laqallidu la ko alakra ko ashaddu min 30 zaniyatan fil islam ko aka gele ka tame jene yaka ko bisabaka al-islamela subhanallahi ni bajirana ko ma korfay balawi mashibadu ambe ala deli ala kan deme nambala ala kan sama ka boala wa qala aida alakra ko kokora sallallahu alaihi wasallam kishinne mabama ko man arada an yufarriqa hasanatihi ni hun mande woni aw minya kanu aka nyuma kele blale Allah subhanahu wa ta'ala fi naw minya kanu ka bulo do aka nyuma na ka farafara yaminan wa shimala kini an numa falyaghta bin nasa kwati lama ka mo korofo o koray munye nyuma kele blale ife anyene chama Allah subhanahu wa ta'ala fi ni ye chike ma korofo e abako me yere bulo de bi ka nyuma na ka farafara ka chien o kuma ka nyuma ngele blale ma korofo ba chien alakra mandawma alakra bako kokora ako ala ghibatu ta'kulu alhasanati ko ma korofo bi nyumondu kama ta'kulu an-naru al-hatab ar-raqiqa inafo tasuma bi doko misien du chugomina man bajira na ko ay tonga hakil sabako to anyira la waqtala fal ulama don bo fora nyongo hal hiya min as-saghairi ko ma korofo jurumu belebele baw do jurumu fitinu ndode do wa ha wa alayhi subki imam subki tara usrafe ko jurumu fitinu ndodo kuma kon ngada ndola ambe ala deli ala kan deme ala kan sama ka bo bela o min al-kaba'iri wal majrumu belebele baw dodo wa alayhi al-qurtubi imam qurtubi tara usrafe ka ko ma korofo jurumu belebele baw doy qawlani ni kuma flay min zabatira ka bo ayo don ba sabawma wa fassala ibn hajar al-haytami ash-shafi'i ayo don shido ma badobe ko ibn al-hajar al-haytami ash-shafi'i o ko farabashiya be koina ale ko ghaibatul ulama'i don bo korfoli wa hamalatul qur'ani an qur'ana durshi baw o kore alama nyuma ngorfoli kabiratu ko ye jurmu belebele bay wa ghayruha saghiratu min de o konembo mamuno kadarata olu tabo ko lu korfoli ko ye jurmu fitini ni ñi aywa ibn al-hajar aywa ka tafsilu ale ne do ala ka farabashiya ka doke aywa ma korfo doke jurmu bay mi nati ya fa fiw ka doke jurmu fitini mi ni astaghfirullah wurdu ni nyuma ngewbi aywa o yafa nasalu al-aliyya al-qadira am korta masadeli an yaj'alha saghirata akama korfo aka farajur mufitinunga wa tahira alsanatana minha amin akan dalane sanunya kabo ala assalamu ne bajirana ka fa ko ma korfo may ay to nga hakil sa ko to anyerla woni ndekkeme furebi beba chien ay subhanallahi anga tida korlo tijani ma korfo taala sukuta sirati jani ma korfo taala assalamu ay to nga hakil to anyerla kerngara lena ambala ko ya hakil to ayerla ni anyetle fana dunga zigi yoromena kan ze chene seli fana banzoro ya otiseli lazara banzoro otiseli fo wula fe bara wuli wati abele jele dagbana ini vo ambe to o ma korfo de la tile kuru kara shuni tile sogman wula anyuru de baka mbolo do anga nyuma kella ka fara sukuta sira bo chugula ngo kono ta sira bo chugula ambe ma korfo ke fo bina se anzera aka foroma wala ma anzera aka soma nama to te sa ayerna me ok ma misoro ka ndade ala ka kili nyumande amma assalamu korfo la bayi mi ma korfo e haram yi ay to nga nyira mina ka boala baro nyuma chama be ma be se ka baro nyuma ngene mi aywa ifarbi foni nafa be soro baro la ka soro la amakene ma korfo ay to nga nyira ku deli ola ni e fenya be degede
ni ye fɛn a bɛ kalande ni y'a sama k'a ɲɛsin fa min ma a yɛrɛ b'o sira ta ya rabbi hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'o d'an ma allahu subhanahu wa ta'ala k'an sabati ala k'an balo alisilamɛya kan ala k'an fatu alisilamɛya kan barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyyihi al-karim innahu huwa as-sami'ul alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniyam